strašnim ustaškim zločinima na Kordunu, u kojima ni jedna srpska kuća nije bila pošteđena, često smo slušali od svojih baka i od retkih preživelih rođaka. Od 1941. do 1945. godine ustaše su ubile trećinu srpskog stanovništva, ne štedeći novorođenčad i starce. U Glinskoj crkvi stradali su i preci Miodraga Linte, danas narodnog poslanika. Zamolila bih gospodina Lintu da nam prenese neka obaveza. Časni oci, poštovani prijatelji, dragi zemljaci, kao dječak koji je odrastao u selu Perna u opštini Vrginmost, slušao sam strašne priče od svojih roditelja, od djeda, bake, preživelih rođaka, komšija, o monstruoznim ustaškim zločinima na Kordunu, Baniji i širom NDH. Jedna od najstrašnijih priča bila je priča o pokrstu i o ritualnom i jezivom klanju našeg naroda u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice. Pošteni, časni, vredni srpski seljaci su poverovali poziv ustaških vlasti da ako se jave u centar Vrginmosta i ako prihvate rimokatoličku vjeru, da će na taj način sačuvati svoju imovinu, svoje živote, sebe i svojih porodica. Čuli smo od doktora Koljenina i od drugih prezentera ovdje šta je značio taj poziv na pokrst. Samo jedan u nizu mnogih načina uništenja našeg naroda. Ja ću se više osvrnuti na ovaj period nakon završetka Drugog svjetskog rata, pošto je dr. Koljenin veoma iscrpno i detaljno govorio o samom događaju. Nakon završetka rata bilo je prirodno očekivati da se obnovi Srpska pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice na mjestu gdje je postojala više od 100 godina. Međutim, komunistička vlast, vodeći politiku lažnog bratstva i jedinstva, sprečila je obnovu crkve. Nakon dužeg vremena donijela odluku da se nova pravoslavna crkva sagradi 150 metara dalje od srušene pravoslavne crkve Rođenja Presvete Bogorodice. 24 godine od završetka rata, dakle od 1945. do 1969. godine, Srbi Gline, Srbi Korduna i Banije i drugih krajeva su svakodnevno mogli da gledaju ruševine svoje crkve i da im bude jasno da upravo te ruševine šalju najjasniju poruku kakav je odnos komunističke vlasti prema srpskim žrtvama. Odnos omalovažavanja, nipodaštavanja, ponižavanja i pljuvanja srpskih žrtava. Konačno su komunističke vlasti odlučile da na tom strašnom mjestu se sagradi takozvani spomen dom. Koliko ja znam iz priča, naš narod je tada većinski prihvatio tu inicijativu, naivno misleći
da će to biti spomen muzej, mjesto čuvanja i njegovanja sjećanja na svoje stradale rođake i sunarodnike. To nije bio slučaj. 4. jula 1969. godine održan je Narodni zbor, svečano otvoren spomen dom, ali prije svega kao kulturno-zabavna manifestacija, kao mjesto gdje se održavaju bioskopske projekcije, predstave, razna veselja, zabave i tako dalje. Znači nastavak ponižavanja, vređanja i pljuvanja srpskih žrtava. Na tom svečanom otvaranju spomen doma bili su najviši funkcioneri toga vremena. Među njima je bio Miko Tripalo, koliko se sjećam, bio je tada, član izvršnog biroa Saveza komunista Jugoslavije, održao jedan sraman, skandalozan govor. Posljednji dio govora čak nije ni prinijet u tadašnjem zvaničnom listu Saveza komunista Hrvatske Vjesniku, a otprilike je rekao na kraju svog govora da je opravdani gnjev hrvatskog naroda doveo do toga da je tu pala krv. Znači, ponavljajući tezu hrvatskih ustaša, Frankovaca, da su Hrvati bili ugnjetavani u Krajini, Jugoslaviji i da su u suštini imali pravo da izvrše genocid nad srpskim narodom. Dakle, čak ni Vjesnik to nije prenio. Na kraju tog sramnog govora javila se i Savka Dapčević-Kučar i rekla je sada može da počne đuskanje. Znači, dva visoka funkcionera i nosioci šovinističko-separatističkog pokreta Hrvatsko proljeće su tu najdirektnije pljunuli na srpske žrtve i poslali jasnu poruku da oni smatraju da je sasvim opravdano što su ustaše izvršile pokolj Srba u Glinskoj crkvi. Tu je postavljena jedna tabla sa jednom poluistinom i jednom velikom lažom. Tamo je stavljeno, na toj tabli je pisalo da je stradalo 1700 nevinih ljudi. A kojih nevinih ljudi? Pardon, 1200 nevinih ljudi. Nije stajalo da je tamo poklano, pobijeno 1200 pravoslavnih Srba, nego 1200 nevinih ljudi. I drugo, da su narodi Banije se digli na ustanak i oslobodili našu zemlju. Nisu se narodi Banije ni Krajine digli na ustanak se digao srpski narod da spasi goli život ili barem da časno pogine u borbi, dok je hrvatski narod masovno podržao i stajao i davao legitimitet zloglasnoj i genocidnoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pored, da bude cinizam veći, pored tog spomen doma, te 1969. godine kad sam i ja rođen, postavljena je skulptura hrvatskog skulptora, kipara, vajara Augustina Augustinčića. Majka sa djetetom, sa obilježjima hrvatske narodne nošnje. Šta je bila poruka? Pa poruka je bila ovo je mjesto gdje je stradao hrvatski narod. Kakvi Srbi? 1200 nevinih ljudi i ako vidimo taj kip majke sa djetetom sa obilježjima hrvatske narodne nošnje, svaki neupućeni posjetlac bi rekao vidi taj stradalnički hrvatski narod kako je ovdje doživio pokolj i genocid. Srpski narod kod Duna i Banije je bio mnogo razočaran
tada je shvatio da je spomen dom bila jedna velika prevara. Tek 15-16 godina kasnije, 1985. godine, Skupština opštine Glina donijela je odluku da se u okviru tog spomen doma osnuje spomen muzej sa arhivskom građom koja bi svjedočila šta se zaista desilo na tom mjestu. I taj proces stvaranja spomen muzeja u okviru spomen doma je trajao faktički 10 godina, sve do 1995. godine. I tu je konačno urađeno prikladno spomen obilježje, urađene su bronzane ploče sa imenima stradalih srpskih mučenika. Međutim, 4. augusta u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja proteran je srpski narod, a odmah mjesec dana kasnije opštinsko, sada gradsko vijeće Gline donijelo je odluku o preimenovanju spomen doma u Hrvatski dom, demolirano, uništeno spomen obilježje i uklonjene bronzane ploče sa imenima pobijenih i poklanih Srba. Imamo niz primjera na prostoru bivše Jugoslavije umanjivanja i negiranja ratnih zločina, ali ne postoji mjesto na prostoru bivše Jugoslavije gdje imate zvaničnu odluku jedne nadležne institucije, u ovom slučaju opštinskog gradskog vijeća Gline, koja zvanično donosi odluku da se spomen dom, odnosno onaj važni dio spomen, u okviru koga je bio spomen muzej, da se preimenuje u Hrvatski dom. Kakvu je poruku poslalo gradsko vijeće Gline? Pa poslalo je jasnu poruku koja traje 26 godina završetka rata, da Hrvati na području opštine Glina, da sve hrvatske političke opcije na području opštine Glina zvanično tom odlukom odobravaju i podržavaju počinjeni genocid i klanje Srba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice. I da to podržava svaka hrvatska vlast od 1995. godine do danas, bila ona formalno lijeve ili formalno desne orijentacije. Dakle, 26 godina Hrvatska država odlukom opštinskog, odnosno gradskog vijeća Gline, zvanično, svakodnevno ponižava, vređa, pljuje, omalovažava srpske žrtve, potomke srpskih žrtava, ali i čitav srpski narod. Glinska crkva i ovaj događaj i ova odluka opštinskog vijeća Gline šalje jasnu poruku. Hrvatski narod, većinski, se hrvatsko društvo nisu suočili sa svojom ustaškom i genocidnom prošlošću. Da je Hrvatska duboko ukorenjena u ustaškoj prošlosti. Da je Hrvatska država u kojoj se slobodno afirmiše počinjeni genocid nad srpskim narodom. Da je Hrvatska država mržnje i netrpeljivosti prema Srbima i svemu što je srpsko. I ja mislim da je krajnje vrijeme da naša država, da Vlada Republike Srbije pokrene zvaničnu inicijativu prema Vladi Republike Hrvatske, da se Hrvatski dom preimenuje ne u spomen dom, nego u spomen muzej, ali ne samo spomen muzej srpskih žrtava genocida
koji se desio u Klinskoj pravoslavnoj crkvi, nego u spomen Muzej srpskih žrtava genocida Banije i Korduna. Da to bude jedna vrsta memorijalnog centra. I da to bude jedan od zahtjeva Vlade Republike Srbije prema Hrvatskoj. Danas je civilizacijska vrijednost poštovanje, njegovanje i čuvanje sjećanja na nevine žrtve, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Mislim da bi to bila civilizacijska stvar koju bi uradila Vlada Republike Srbije. O kakvim mi dobrokomšijskim odnosima možemo da govorimo kada se svaki dan vređaju i ponižavaju srpske žrtve koje su poklane u pravoslavnoj crkvi u Glini i na nizu drugih stratišta. Također, vjerojatno ste čuli neko od vas u javnosti i u Skupštini pokrećem nekoliko važnih stvari. Mislim da je krajnje vreme da država Srbija, da Narodna skupština Republike Srbije, čiji sam ja jedan od članova, konačno donese rezoluciju o genocidu nezavisne države Hrvatske na Srbima, Romima i Jevrejima. Da konačno država Srbija sa tom rezolucijom započne borbu za međunarodno priznanje genocida. Čujem od nekih ljudi kao Linta, to nije realna inicijativa kako mi kao mali narod možemo da se borimo za međunarodno priznanje genocida u zloglasnoj NDH. Ja dajem primjer jednog malog naroda, Jermena, koji su doživjeli strahoviti genocid u Turskom carstvu, posebno tokom 1915. i 1916. godine, i počeli su nakon razbijanja Sovjetskog saveza, kada je obnovljena državnost Jermenije, počeli su borbu za priznanje genocida nad Jermenima. A koga su imali protiv sebe? A ima jednu moćnu Tursku, članicu NATO pakta, koja ima veliki uticaj u međunarodnim odnosima. Međutim, u ovih nekoliko decenija, šta je uspjela mala Jermenija? Da je 30 parlamenta, država, među njima i Evropski parlament, su donijeli rezoluciju o osudi genocida koje je Tursko carstvo počinilo nad Jermenima. Među njima i predstavnički dom Američkog kongresa. U trenucima kada je došlo do pogoršanja odnosa između Ankare i Vašingtona. Kako mi da očekujemo da neko u međunarodnim odnosima prizna genocid nad nama kad mi nismo radili prvi korak? Nismo donijeli rezoluciju o genocidu NDH nad našim narodom. I da tom rezolucijom jasno kažemo šta se je desilo na području današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srema do Novog Beograda i do Zemuna. I da jasno tom rezolucijom tražimo obilježavanje svih srpskih stratišta na području Hrvatske Federacije BiH. I da tom rezolucijom tražimo gdje god je moguće eskalacija posmrtnih ostataka našeg naroda, da se to učine i da se posmrtni ostaci naših mučenika sahrane u skladu sa hrišćanskim običajima. I da insistiramo tom rezolucijom da se vrati imovina potomcima žrtava. I da tom rezolucijom insistiramo da se nadoknadi šteta novčana potomcima žrtava. I da tom rezolucijom tražimo, što sam rekao malo prije toga, da se Hrvatski dom preimenuje u spomen Muzej srpskih žrtava genocida Korduna i Banije. I da tom rezolucijom tražimo da se konačno ukloni sramna i skandalozna postavka u najvećoj fabrici smrti na Balkanu, Jasenovcu, jer kad vidite današnju postavku u Jasenovcu, vi bi rekli da je to u suštini radni logor i da ovi ustaše, odnosno kako ih zovu, revisionisti, kad pišu knjige, kad drže
promocije knjiga, na primjer u Hrvatskom domu, da su oni u pravu. Znači da tražimo da ta postavka u Jasenovcu pokaže ko je izvršio genocid. Nad kim je izvršen genocid? Kojim sredstvima je izvršen genocid? Kamama, noževima i srbosjecima i drugim hladnim oružjem. Sada kad prođete kroz Jasenovac, to zaista kažemo, to je mora bio neki radni logor, a logoraši su imali dobre uslove, neko je možda umor od neke zarazne bolesti, Bože moj, teško je vreme, imali su sportske aktivnosti, imali su pravo da gledaju pozorišne predstave i tako dalje. I konačno, da po uzoru na državu Izrael osnujemo memorijalni centar srpskih žrtava genocida nezavisne države Hrvatske. Država Izrael 1953. godine u Jerusalimu osnovala memorijalni centar jevrejskih žrtava holokausta. Te 1953. godine bilo je zaposleno, doktor Kojenin to bolje zna, 6-7 ljudi. Sada u memorijalnom centru jevrejskih žrtava holokausta radi stotine stručnjaka. Najrazličitijih profila iz najrazličitijih oblasti. Holokaust je neupitna svjetska činjenica. Nama treba memorijalni centar srpskih žrtava genocida NDH, koji bi imao u svom sastavu i naučni institut, da se tu zaposle mladi istoričari kad završe fakultete, kaže, ti ćeš, Milena, da radiš tu do penzije i samo ćeš se baviti proučavanjem genocida nad našim narodom dok ne odeš u penziju. Da taj memorijalni centar ima biblioteku, da skuplja svu određenu literaturu o genocidu, da taj memorijalni centar ima arhiv, prikuplja građu, podatke, dokumentacije, pojedinaca, od institucija, udruženja, da se sve skupe na jednom mjestu, da taj memorijalni centar ima muzej, stalne muzejske postavke, i o Jasenovcu, i kompleksu logora Jadovno, Gospić, Pag, i o Glinskoj crkvi, i o nizu drugih, Šušnjaru, Garavicama, Brodu kod Višegrada, Hrvatskom Blagaju. Treba nam puno vremena da nabrojimo, prema podacima nekih historičara, 1000 stratišta gdje je ubijan naš narod. Da to sve bude na jednom mjestu, da tu dolaze đačke ekskurzije, da se tu drže časovi istorije, da se tu dovode predstavnici stranih država, da se organizuju međunarodne konferencije, okrugli stolovi, simpozijumi, da se objavljuju rezultati istraživanja, da se prevode na engleski, njemački, francuski, italijanski i druge jezike i da započnemo tu borbu. Koliko će trajati? 10, 20, 30 godina, ali da krenemo u tu borbu, da mi uradimo taj prvi korak. Rezolucija u Skupštini i memorijalni centar kao institucija koja se bavi svaki dan. Lijepo je ovo što smo radili danas. Okupili smo se, podsjetili se, odali dužnu počast srpskim učenicima koji su poklani u Glinskoj crkvi. Ali posle ovoga idemo kući, ali od ponedeljka nema institucije koja počinje da radi od 8 sati ujutru i radi do 16 sati. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak. To nam treba. To je onda državna politika. To je onda sistemski pristup. Samo šta bi bili ciljevi tog memorijalnog centra? Znači na prvom mjestu prikupljanje dokumentacije, građe, raznih dokumenata, podataka i njihova naučna obrada. Nastavak popisa srpskih žrtava, dok god ne dođemo makar do približno tačnog broja. Njegovanje i očuvanje kulture i sjećanja na srpske žrtve genocida. Upoznavanje domaće i svjetske javnosti sa genocidom koji je počinjen nad našim narodom. I doprinos toga memorijalnog centra ovome važnome zadatku, po meni državnom zadatku, borba za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jer bez toga priznanja
nije moguća borba za istinu o karakteru današnje Hrvatske države. A mi svi znamo da je to proustaški karakter, da je temelj današnje Hrvatske ustaštvo NDH i da ono što piše u Hrvatskom ustavu kako je Hrvatska tobože nastala, kako oni kažu, na zasadama antifašizma, jedna cinična, bezočna i brutalna laž. A vidite sada samo taj odnos prema veličanstvenom ustanku srpskog naroda u Srbu i Drvaru. Nema hrvatskih zvaničnika u Srbu. Za hrvatsku vlast, za najveći broj hrvatskih političkih stranaka, to je bila velikosrpska pobuna protiv hrvatske vlasti, protiv hrvatske države. A cilj tih pobunjenika je bio da počine genocid nad hrvatskim narodom i da stvore veliku Srbiju. Nema o tome da se govori. 2010. godine jedva su dopustili obnovu poročnog spomenika u Srbu samo zato što su još uvijek tada bili upaljeni reflektori Brisela jer su bili u završnoj fazi pregovora za ulazak u Europsku uniju. Čim su ušli 30. juna 2013. godine u Europsku uniju i kad se ugasili reflektori Brisela, odmah je sljedećeg dana počelo razbijanje dvojezičnih tabli u Vukovaru i to se prenijelo na čitavo krajiško područje. Dakle, ovo ja kad pričam, ima komentara, Linta je šovinista, Linta je hrvatomrzac, ne. Da bi dva čovjeka imali odnose poverenja, uvažavanja, poštovanja, temelj mora biti istina među njima. Tako isto, da bi uopšte došlo do međusobnog poštovanja, uvažavanja, do pune normalizacije, temelj toga jeste puna istina šta se je desilo u toj zloglasnoj NDH i priznanje od strane Hrvatske države, hrvatskog naroda šta se desilo. To sada djeluje nemoguće, kao što čujem komentare, to se neće desiti. Ali mi zato ne smijemo da ćutimo, kao država moramo početi borbu za priznanje genocida naših naroda. To mora biti jedan od državnih ciljeva Vlade Republike Srbije. Znam da ne može biti prvi i drugi cilj po redu, ali mora da bude 6. i 7. cilj. I da imamo, znači, i rezoluciju i da imamo memorijalni centar. I kratko ću se osvrnuti na današnji period. Ovo je, što će se desiti za nekoliko dana, velika stvar. Ja sam snažno pozdravio i naš narod pozdravio preko Drinski Srbi, pogotovo koji znaju s kim smo imali posla u prošlosti u tim krajima, što je Vlada Republike Srbije donijela odluku o obilježavanju stradanja i progona našeg naroda u zločinačkoj akciji Oluja i nizu drugih zločinačkih akcija Hrvatske vojske i policije. I mi to snažno pozdravljamo. I evo sada ćemo se 4. augusta okupiti ovdje u Busijama da obilježimo to stradanje. Ali istovremeno moramo da uradimo još neke stvari. Moramo da priznamo žrtve. Moramo da priznamo krajiške borce. Moramo da priznamo sve pripadnike vojske policije Republike Srpske Krajine koji se časno i hrabro borili za očuvanje tadašnje države, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Nisu vodili nikakav privatan rat. A sada ispada su teroristi. Znači, moramo da se borimo da se osnuje memorijalni centar srpskih žrtava 90. godina. Da započnemo borbu o stradanju našeg naroda od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine do Kosova i Metohije. Da se borimo za istinu karakteru ratova 90. godina. Da država osnuje kancelariju za pomoć osumnjičenim, optuženim i osuđenim Srbima koje progoni muslimansko i hrvatsko pravosuđe. Zašto ih progoni? Pa da bi opravdali brutalnu laž da su Srbi agresori i zločinci, a da su Hrvati, muslimani i Albanci žrtve i oslobodioci. Ako su se
srpski borci časno i hrabro borili na poziv svoje države, pa onda ako ih progoni hrvatsko muslimansko pravosuđe, mora biti jedna državna institucija koja će financijski, stručno i pravno da pruža pomoć tim ljudima. Da se bore protiv montirani sudskih postupaka u Zagrebu i Sarajevu. Da se bore da skinu ljagu sa svog imena. Šta je cilj montirani sudskih procesa? Pa cilj je da se donese 1000 lažnih presuda i kad mi kažemo za 30 godina, pa vi niste u pravu, mi nismo zločinci, mi smo žrtve. Nije tačno, pogledajte 2522 presude gdje su svi vaši borci osuđeni. I vojni, i državni, i policijski vrh, i časni srpski borci. To su stvari koje treba da se urade, da bi narod rekao država je sad stala iza nas. Pored toga, konačno završiti stambeno pitanje svih proteranih Srba. Konačno nakon 26 godina od završetka rata. Naše tužnost uz ratne zločine, o tome sam pričao u Skupštini Srbije. Na mene je jako ljuta tužnost ratne zločine Snežana Stanojković. Tražio sam od nje, gospodin Stanojković, dostavite mi koliko je tužnost uz ratne zločine podiglo optužnica od svog osnivanja 2003. do kraja 2020. 17 godina. Jedno su mi poslali odgovor. I molio sam nacionalnu strukturu optužnika. Da vidim. I konačno sam dobio odgovor, objavili smo ga na sajtu i naših novina Srpsko kolo. U tih 17 godina podignuto je 217 optužnica. Od toga 190 protiv Srba. Skoro 90%. 21 protiv Albanaca optužnica, kojih je 17 za brutalne zločine na području Metohije, takozvana Gnjilanska grupa oslobođena. 4 protiv muslimana i 2 protiv Hrvata. Jedna za Hrvata iz Hrvatske, jedna za Hrvata vezana za Tunusku kolonu u Tuzli. Znači 190 protiv Srba, 4 protiv muslimana, 3 protiv Hrvata. Kaže dio našeg naroda, pa dobro Linta, pa znamo ko su Vukčević i Vekarić. Da, tačno je zemljače. Ali Vukčević otišao u penziju 2016. godine. Ja sam sa ostalim kolegama maja 2017. godine izabrao Snežanu Stanojković u Skupštini Srbije za novog tužioca za ratne zločine. I ona u svom ekspozeu, u svom programu rekla da je to greška i kritikovala je prethodno rukovodstvo tužilaštva što nisu ništa preduzeli na procesuiranju ratnih zločina protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika. Evo, ovog maja se navršilo 4 godine kako je gospođa Stojković došla na čelo te institucije, rezultat 0. Dakle, da vas više ne zadržavam, znači ovo su važna pitanja i ja se borim i zalažem se da država istinski stvarno stane iza prekodrinskih Srba, da pokrene sva ova pitanja, da imamo posebne državne institucije, ministarstvo za Srbe u regionu. Pa mi sada nemamo, kad naš mučenik, naša baka i djed, naš čovjek ima probleme u Hrvatskoj federaciji, on nema gdje da ode u pravnu kancelariju, da mu neko da pravnu pomoć, da ga savjetuje, da njegovo ime pozove Zagreb, Gospić, Sarajevo, Glamoč, Dvor, Glinu, da mu pomogne, da stane iza njega. Mora sam sve to da radi. Može jedna državna institucija, ministarstvo Srba u regionu, sa 2 snažne pravne kancelarije, za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku, gdje će naš čovjek svaki radni dan od 8 do 16 moći doći, da mu tu pravnik, službenik primi ga ljubazno, kulturno, da umjesto njega pozove nadležne institucije u Hrvatskoj federaciji, pa prikupi 500.000 slučajeva diskriminacije, pa na osnovu toga to ministarstvo napravi izvještaj, pa prevede ga na engleski jezik i recimo pošaljemo ga na 750 poslanika Europskog parlamenta. Ponaćemo 20 poslanika od 750 Europskog parlamenta koji će to pročitati, pa će neko od njih javno govoriti. Šta tražimo? Poštujemo Hrvatsku državu, njen teritorijalni integritet, njene institucije.
ali žestoka pravna, politička i diplomatska borba za prava našeg naroda, imovinska, stečena, statusna i svaka druga, za njegovanje kulture sjećanja, ukazivanje na fašizam i nacizam. Znači, to su teme koje su važne, koje pokrećem i za koje moramo da se borimo i da država pomogne, jer mi bez države ove teme, ni udruženja, ni pojedinci, ni grupe ne mogu sami ništa da urade. Ja vam se puno zahvaljujem na pažnji i drago je da ste došli na